Sir, nangli tum penang ana porpen ki cepat duk dolo Kongres ai pahai bela pen alliance nangli tum dolo la songbong manta kewang ani dui tarik ani Rahul Gandhi kewang tu artikel 244 alam klar dak cecak do hala soputak nali karbiang salam dora dan pipu Artikel 244 ke non heralam kali ke damtang itu lingkan tikep sosial itu sudah karbiang lo arat untuk cesong itu ada itu masuk provision ke selam ke Karlitang itu Prime Minister Indira Gandhi ahut sia asal provision nang selam ke kain lo lasi labang ke Kongres tu mai agenda Kongres tu masuk polisi dua pang penta lasi ini tumta puiglo je itu Kongres tu makemang mate itu dak Rahul Gandhi sarhan sita itu dak distrik Kongres sai penta puiglo pesar pilo jingwa iglo jedak aprang itu dak Karlitang Indira Gandhi ahutsi nang lipia ahutsi lahai provision bang selamkang lasi itu dak Kongres satu karbiang lo ngarat lapen di mangsa arat apan pring itu naing dolang kasuate insyaallah arju penalang tapulo je nejelah la soalam aputhak kene karbiang lo arlo damsi ado kawe karbiang lo ngarat apingu sinje ji kusi alang li tu tarik hiniani suri hojan epachu aklam long sita alang klar dak pen jor dak pen si batai sigli batai fi puan salang ni jigo kasi Kongres government wang lote ni so article 244 wal implement ji kuni so la nani tum alliance ke dopen pinangan karbiang longa rat aning ke karong tum dopik pons tamela dak harghat ele long bang ke damtang product non talo APHLC tum saminang tum alliance dopon vex da ladak ticket doko la so puthak pinangan rat tum ke mang hupondo la so puthak la dak pen than bachini puima jolat nang itum tu Rahul Gandhi sar program la nang tumiko je alliance ekonana lo kitu dak longko alliance candidate nang itum chu long lo tarik ini ni hala dak gomama candidate sidolo alliance candidate rongkhang pen komalo kitu amri pen komalo kitu haroghat pen malo kitu difu pen malo kitu lapen bokajan pen malo kitu nal tum tiar dak long iklo dak pen akapre candidate nang tum thiklong dom thiklong lelu tante nang tum le munchi der no APHLC pen itum alliance itum jirpo bom dak harokat itum jirpo harakat itum alliance long sido aku ladak APHLC nama kitu itum Kongres tum cerap duni ko aku konama Kongres tum kitu harakat long APHLC tum Kongres sang cerap lalu sir nangli tum penang an ke nangli tum campaign tam dola so campaign aten bete nangli tum haura ghata long ke haiya chance yo harakat long ke hai jia chance bane nilila puji te ladak ke hai ji bang ke tum Kongres tu kota alam kali ke hai ji ke dak tum si hai karbiang long arat harokhat arat tum si hai ko ateman non epong aron ke sedang ke tum Kongres versus BJP kali rat versus BJP yang bongji kasi rat tum bisar ko kasi rat tum si hai